Ya ke nna gone ha motho ha. O sha mosadi wa go hae. Gape ke nna dilano tsa tloko nna ha ke di rata. No, landlord are nice, a nice person, right? Are you sure? Ke go boleletse gore maphelo sa gae tlhama motho lo ile ga yo. I think wa go bayala mari ga he. Oh, Wa nne. Matla, relax. Batho nga ke re pele hayo. Ya no mo khogela mo go tseno go iketle pele. Matla. No sentare motho hayo. Ke mang? Ai motho ile ga ke go boletse wa go tla after Maria. Ke mang? Matla kana ke suile motho ha ka mphitlhela ha wa itse. Ke mang? Letso. Bro, ga o lapeng ka go la mo le tlola masanko mo ka dinibareng ka le shano tlo pa boroko kwane ka tlo pasa phone 5 Asuro mpoledisa. Ai tlama. Letso. No. Lucia. Letso. Let's man. bro ke a tlo pasa phone 5 go no go lapeng go thukoza ke re hanga tlo roba ran diste o tla tla metsi phayelo Letso. Let's man. Letso my boy. Letso. A re go ntse re buisane tlema. ai bola wa tempo thata Letso. Matla. Ke sala pe kana. Ama pele sa ntse ke bua le. Letso. Let's man. Ne ke batla go tsamaya. Ema pele. Letso tlhamana boela ka kwa rona tlhamana. Matla. Letso. sina diste wait Ke tla go tsamaya go bosigo. Letso tlhamana. Matla ke ra. Sa ntse ke go bua le. Let's man. Go nna bosigo. Lucia ke no le wala la nna. Ke a tsamaya. Letso. Matla. Tlhamana ema hantle. Matla. Ke a tsamaya. Ta di bele. Wa se ke sa mo. Lucia. La Lucia. Lucia. Mañana se va fast. No, no se lo que pone ya pelo. Stella go we. O tlhapa ka metsi a tsididi le phakeng.